Despi ljudi, evo nas još pozoriti svinjera i idemo na Minecraft, šta Minecraft, brate. Čekaj samo da uzmemo Matek 9, ovu sam kupio, mnogo ovo volim. Dobro ljudi, igramo CSGO, ili ko hoće da zove Counter-Strike Global Offensive, ja mnogo volim ovu igru, ovaj server izgleda kao da ne leguje. Mi ćemo doći ti, ne može ovdje da probamo ovdje da im idemo. Mislim da je sam, onaj drugi protivnik je sam, eno ga, već ga vidim. Čekaj, skini ga, jao, za malo ga snimam, ljudi moji, tek sam počeo ovu igru, zbog toga nisam tako dobar šta, hoću i da startuju igricu, opet, pa ne znam šta da kliknem. Jao, ide, novo, nema problema, idemo na moju pušku, kratka epizoda, zato što puno treba da se renduje, hoću kratku epizodu, ljudi moji, i ovo je posljednja runda, znači još jedno i to je to. Ja ću ovdje opet da idem, pa nemam pojma, da će mene da skinu ili ja u ovoj epizodi da uradim jedan kill ili tako nešto. Jao, beži mi. Ja uvek me ovaj bije, uvek, što sam loš u ove igri, ali tek smo počeli, ljudi moji, znači u sljedećoj epizodi, pa možda ćemo deathmatch, to ide mnogo brže, tu respawnuješ odmah. Dobro ljudi, idemo dalje na moju pušku, da li mogu, ne mogu moju, šteta. Ili, čekaj, ajde na moju običnu. Dobro ljudi, zadnja runda, kada sam sad, jedan kill, možda može jedan kill bar. To bi bilo dobro, ajde da skočimo ovdje kao i ovi. Ajde da probamo da idemo malo ovamo. Ajde preskoči, glup sam da skočimo ovdje, Bože sačuvaj. Ajde bre, to ljudi, skočili smo. Brate, kako ovaj skače tu. Ja ne mogu to, ne. Čekaj da se krijemo možda ovdje. Dokle dođu ovi. Da vidimo ovdje da li dolaze ovi. Čekaj da vidimo na zadnju rundu. Samo za početak, molim te. Da li? Ne pojma gdje su. Čekaj. Verovatno ima ovdje nekoga. Ne pojma. Idem srce opet. Kao uvek. Kako me je ubio? Ja sam morao njega da ubijem. Jao, šteta ljudi. Dobro ljudi, da prekinemo ovu epizodu brzo, da rendujemo to. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Isto jedan mali deo, mali od specijala za 50 subscribera. Hvala vam puno i to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Pričam mnogo brzo. Ćao.